buat keyboard ngedui ba rejin ba nang paslut ngidon ban om dia tapi di ba kanai keyboard kanai kecenwit om ta kalau yuan ban pensyai habis di ban jingmi keyboard pensyai yang menit cenwit ban kalian ki nomelam suka Nyucap National Front of the Region. He one check up like ball. Mampet berapa mampet sek dengan buku hot juga sek macam mana. Ngam sulung mo habai di ba tak kebon kebami menen. Persyai nga namar ngam don dia ke tau ban ong iki habi di ba kerja aktif juga. Ada sulung lo nomor ba kilap mi ya gak kubor kadai kamram juga hidup buat percaya kata awak ngadai bukhot jom kaseng cemaya nandu aja show ngalai so kaseng halo kisu kaba naki nongelam jo kaseng himun chua kumi ba je kan selor bo la perpat inga bangan shan kaseng aktif por habi dei bat ka jiki batki persyai kan de beli te ngalaya ban persyai de kaseng awajar sipau teper alu arjar arpu sau lo ha pring ngejinga inti nilayo bodrong kri kum kino kikam jong kaseng ban sekri ban kit ban ba ya kalupor juga saya kri Tina magta sumunong ba din ba nilayan iti bin pa bin nilayo pan kit ikatalungkor juga sa ikunriw leba gajing yasnya ba jing itili te namar kajing inti kum ubriw ha kashatri jo kasing nyutrap national force ni layak nanti ban pemahai ya kalau kita kam tu seng klub dah tak sedih ni mundur pen sedih kasing ni la persang ban ya don kat ba coy ba ini ba debat ba khot ki bodon sedin juga ban ya pentelut ya kam ban cekri ba lemba kasing cemayo hadu mentah meneru ngirang doni kita konsum penong mengindang yailong kita ki hot jong keseng Institute National Front ban yang tenrong lang lese hakam jong kecek penreu wat pada hadin pengilayo yaki nong kitam ki bal sinti kum kita ki presiden sekretari jong kana jong te hadin ga jinga jet mai ha ga laitering menai agas ilayo yo kikam kawan kita ni malan kejingwan ru benjit kita ru lawan gi dai noelam barba jo seng iba serba angkat buat ki si bapa ngaru ngadon lang ko kubu presiden juga noden bat kubu presiden juga budi ha kejinga jet no kilayo ya umangilo kata kiyo ya ubah hesting kubu presiden ba sekretari ya ba akan malai karon kendia kejing duko habis di kesengi kolong dai baki dukat tu kene kidon ye kata kamon ban sakri lai loit ponwan ban show ban shap ni ban nang yaidon ni ban dum show ba keseng di kesengi Andai haba kiosku ya ke kompanya tinggi tip ki doni usul net na ba ki puasu ba didot kasing ki kimlong su sakit khot cho kasing ki kata ma re ban pencang no macam andai tu ngangkan tang namta kajian nanti jom jom ki satu mau ba lada menin ki pen benar ya kata kajing besing ban super kemau ki kenya kelombang ada bu siti sultai shua hawa ada apuing shua ada ai hakti joku presiden ban ba jong seng
Jadi mengalahai kisithi ngakaliam suki ke priang bagi om bang ngadang dei bang yaidon ba kum vice president hakseng. Dengan yaidon mo. Ini bang yaidon ajar kue plan batak hadu kalai tarik kebagi lejut bat mungkin sini yaidon kum vice president hakseng. Kami hadin kalai tarik keba ki jet yakin become jong kasing HYF noden dijon kapoi ki sithi kaba wan na ka office joka nyot national front HYF noden dijon moto jai pendri mi kusilo wi batiu te agar friend number HYF noden dijon arjan atho arjan pa kadai ka sithi kaba body kong pedik ni body kong country uterik mana egos so det ki ashilong na la shong kum vice president jong kum president jong ka noden na buron klem da penbitit ini no na kwa ru ulong ba kasing habang shong na ada ka buron ita tepelse ha ka country uterik mana egos ajar so ngayo ya gawai ki persya ingat ulong ba how ba Markus Merten mo kadai saja Ribo District kapang kecik pentip ban penbet ya ki kam jong kasing HNYF noden dijon kat kum katai kapang balak kadau haning ka kunhun trikam mathmai jong ka HNYF noden dijon hadin balai mir jimut bala penbet bat ki nongelang mahlor singkmi under bracket singkmi khang tho ane khang mo khnang banla ban pelun yaki kam jong kasing hakar kom ga wa krepang khnang bakin long ki bayai pe yai dunti Henry Lasham badang don bun ki kam ki ba kasing ka don kam ban pendek ba iba Markus Tekene paragraf ko diko kolong ba bantul baik ba di ba Markus. Tehang ne ngam tip ba Markus ba idon jide yu ba kasing ichi ba. Amar kim sumla address singa kubu present bare ka no da. Teh ha paragraf ba to de kumta ngikwa ye phi ba pinwan subha bunwan pen shai ya bodo kikam badang sa akibaya dai ba kino ki benta jong kaseng chunayaf kabadai ban penbet shwa ya ka penhon kam patmai jong kaseng kanya chikmat kenang ban omdon kino ki jerut ki jerwa ba kisok kedot ban light na kino cingge hadin habo tinggal ngamtip ba kanik paragraf ko ba itho mo man habi penbe berarti kanang penundon kijirut ani kijinge hadin habo te gini kintin ka bagitho ko lomba ngam sinlong mundur ba angam la mundur ba hakano ka jimut itho inga namar itho ru hai ba Markus Merten de ngamtip pat ba Markus Merten dei buai bat udon jing yu ba kasang ichmaya kena mar kata sumundong ba hagane ka sithi la ni pentip ye phi ba pin sobha banwan nang hak arp so September arja saw hapo office jom kasing HNOF noden dijon Hanari Complex Paham Sim Service Road Electric Showroom First floor Mapor Sambuji Jamin Ini Wasoi dahu Jenas Sekretari Pak Alfred Malai Bapak H. Lingdo Presiden Noden Dijon Lai Kopi Syah Isar Sabun Kebla Presiden HNOF Sentral Budi Kajing Pentip Benle Ya Kabupaten Kam Ban Ya Berlang Te Hangnai kira kedua kolomba kajing pasti kalau country tadi bagus
Kod inga ho absolutrik sesembar ban yadon lang pergi ha tiga sengi absolutrik disembar o setembar tengah yo paksa ko gisti ke bar ka ba penlongo nya golong naga cumi neutral national front Northern region moto jangan dulu mesti lo wiman ka referendum board ki ai HNYF Northern and slice but are not up south but slice south Kita lah thoi Shillong but katarik kelong up south nai lo arjar up south kanai kawan Haga Marcus Martin sejar napo di polis kapang ban IT no yang jingdon jingem kibadai jong kaseng chunai from the region but kakum ka kithoak ne kakum ka jingalang meeting kabalong ka apso terik naila ajar ho haga jinedolang jong isa SK bla presiden sengkemi hagisti bla pa shapi haga kanriu agos harjar sau haga ba lakot epi ba pin penshai yagi kam jong kaseng kiba pila lek pila pek lakmi haga jing bak jong pi kum presiden barim Henry halor kane ka jing khot jong kaseng pim shem la shim khia ban wan ban penshai lane klem pha kuno ka jing pentip officially syaka isi kumta hadin maka isi kala perkhat sani ba bisar benia ha halor kane ke jing simphia ka jing bam simphia ka pi kaseng kala khain ba phi le bam sinyo ba le bam salia ka seng te halor kane ke jing tho ki kolong ba ha kane ki khot inga kum uwei ne ki I babat I kata ka property ki te hang ne ki kam agane ki stik ban ko kam tho anta ki so ban pen be mo ki tho amne kolong ba dei ban pen be hasua ka kan hun tergam ba thmai jong seng kanya chikmat khnang ban undon kino ki jirwa bar ki so kردot man like na kino jinge adin hambut pi bunong malai ki jinge adin hambut bapau kolong dondau kim simla ada singa ko bas ko bu presiden jong ex presiden dan presiden marim jong sek ko personally na kuno kan lai kinaban kita ngam dondau dong bolong ngapai ke jing thok kami hap marba kawan ke teletar hat jong sek persai ba Marcus Martin mo hable ya office jong sek personally commission debat hakane ka prakla ko bar ka tho kumta ka isi ka shimrai pa phidei ban IT no ya ki ya boro ki hok jingdon jigam ki me ki suki ko ki office ki kot kisla ka ambulans bar kiwe ki badai jo paseng ngadu pa phisdang ban ba kum presiden no region hadu sanyo tarik naila arjar sau ngi kentu ya pi ba phin one IT no mador boro kicing kinong kenti jo kaseng haran kat ki kot islam kicing khen india boro akti presiden pertama shwa ka isi kan shim da ki pat kisinjak te pi ngarung ha kaseng ha da shipo kaseng galemboi no amdoni arhajar khasan ngiwengi baban khnayo hadin di jingkeno kolong ba ibaban kharayor ipun butnam ya kaseng HMF hasibun gitu telap thai nga bonlong convener di ko ngalap konven ban ngilap khen ya ibaban kharayor kubu presiden jongka noden joni ko enrai ha jiya linti jonga ko bulong ngelam bagi tho ngai ka paragraf ka ndon office ndon property mo ndon na ye ram kesek ikenau ngi pelong office ha po office jong I ba shambor nang kling office khai yedi ba khai sing bat nang ta bat office jong to se nang te ha po sajar nang
senda chung itu te kumubreu ubaba kli na mentang kayin batasem nga persanghi ban bu ya gawik office hang te hapo persya jam ka district transport office bahadu mentar ke dalam te office but kitibol kita dalam te tibol kita close back spi kita dalam kita flash gawik dalam kita ki perbai kita tinamar bom sai ya tani stui ko bakitho ni kong ngam sai ke nganumot khat anjiri ba markus temo long hal ba markus maten sajar nampo dengan tip kain ayu kitho sagawai do kolong ba ki ong haw agos mo ndai hang nei ka pau ba kadai ka Oktober ke September tengah ya apa kita ka Oktober ke September ko ngan lek ban attend the meeting chuki phese ngayo ba ngi ka nei sti ba de ngapun lemo ka nya pun ngan lek mo poi tarik la jubab ba na klem burom yang kata sing andai beli ng burom sing kata senam ngalakit ngalaba ya kasing ngalatur iki kam bodar na chim iki issue bo per kat bagi kinongelam kishim iki issue temanta hadin bangayo niyo iki ni khat betumai kapan tau bangang burom iki sing adu mentang nang burom iki sing adu mentang nang burom iki kinongelam. But kita hukum ni tang kita bangam semula lek banlek akan tak jik sakot penjuki hau naik Agos asal terik komiti ong ni henry gitu hau benai September asal terik ti nga simsinge apa perkat nomor ba penting ngada mut mo baki kanya tamba ingat nak sing ngap ya ke ban kumbe lang bat kinang ilang ba akli jo kasno budi tingam simlayo kono ka kunkol na kite harus napak sama ke ti pause harus si sai jan dan wo ki perlo budi si mambat sing I po dina ayo ba fikam po ya kasi haga kasi meeting ni larai ban beseng ipi piso kuno tengah ngong sombai la phila beseng tel hapdak am ni kata man pembor ipi man peneh denga ko bu beri jo kasem ro rada apa filamon ban beseng dengan lek man habat dia tempat ki keliru pat sa hoi benta golong bah bili bat katka kajing lum kajana kata khusus kio te kiklish mak khusus ring ang ong tagawai golong ba adu benta kasem kedon burom mo bai cenap kedon burom ko nim da kam sutenat ban yalum kajana handrei tang kawai golong ba da don ki perlu ki bak klepan contribute ya kaseng jadi kita ki bangiyo ke contribution deman penbori ni no ban ai sai ni da bot kamdon kata tinggal ada ong iki golong ba kasong sa sing start ngini ginong ilang bat mai ban pentelun ni kam habang ngarung ni kaseng manusia ngarung ndon ni ikum kita bo kum penbai happy day pa kita kikam bisa tungkal dai kacaka pelabu ba menor kamdon Rai ku munong elam nga bakli nga pentelun di kamseng. Klem pen tingit yun klem tha yun ban yem surok lane dai num khajana be ai. Tenrai nga pentelun kat kumbijing start mo wala da ngidon sibun kijing ya rai ni persyak murah ai ka hagalenti ko dai. Tiba kisang sang keliru pat hakajing dai kajunga bat ki license pat kata KSU FPGP bat RPO ya. Habidi bat kiwi ki kam ke jidai kum ki sosek re habang nga cepat ki kolong ba kata gajing yadai bat ki sosek hababon ki kam dei namar ngi borom pranong elam lara biong ke jidai ke bala don jidai lupa dong la don mata biong ke jidai kum ginong elam ha sek lu ngidon ke jidai ke bai jan teladadan kono ke bentaru ngi borom mamat ya tekam jidon kono ke ba ngi ya ilam bakla ya ka kelun daga bakun kunam lane bantaro masko tengok lada bikwa bikran di kumita i berfat kesong haki nang ilam batman ayu kinle na menta berpenondur ya seng ban haki jing ilam junga katem kalkut kasong soka bentah kesuki bakin le yang berkam te kata gede kajing ni kelomba hidau
kendet ngalak menong kalau ba ngam keno lese keladai kepor yaki bakin beseng dan man kentai yang ngap weng ya se don kidau mo ai yo kumbre yo ngapa kala teringan semua kumbangal don kum hau hakaseng ngadu aja kasan klem song thai ki bai ba ki ba sakhiru ki don ni tingan numpa panda sekreteng lon tinamar kita sumudong ba ngasu kwa ban pasat simot ya ka seng cepat ngin long kira ba ngin yakit ya ba ya ka kam juga cek turin ngabak seng berut kam ke kesat ni tingin kwa repot ban long berkeni kum gini kurum keram namar ngalada kerenteng ar hajar ar puar ar play kidon botmu ban beseng ni nga tang na kadau kalom ba ngamla ban play ya ka kali ka bakit masih tang te mo hati na ka get jong kita ki bre ki bolum ki khajana but ka get ka ba issue ya kecala da ka phone inga si tengmet ban pha ban penkran kita ka get kulong ba ban lai ya ki kita ka likit masih ki dinamar nga ong haga seng habang arung simsim lapun scam inga da ginongelam ki ba kli du bangonlong uno penyekran na mutai kam illegal temar kunta kalano ke jingkram ki kulong ba pitip ni phi mu ban beseng no ane nga ngong nga juba ki kolom ba ka bahari ba pikhat punta ba tang nai daw kolom ba ngama ban perkren ya ki kam ki ba phi khmi lanti ba ngam lok uta u agent jung phi ban penekren ni taki bre go ba ki taki ma illegal ki ba phin supply se bangla phin change topic no ban kren ban penting tu speak inga da ba beseng compare ban beseng kamlay kintin buang pasok tang na kadaw kulong ba ngamlong ta udalal ba hidu juki tikir adon sipun bagijimut besniu persaingan teman ring ngam kenlun aslong tang kawe ngam don daw i bu am ndai kaseng bakit minta telkor je kenreu ndai la da ong ta tu gini khot tang kejing bamla jang kulhun ki hagi kam illegal bangan inbol lut ki kam khai masi khai moy khai snyang khai siar khai ro kha no te ban ong no inga bosniu ha beseng tang lo kam lo bi pada ti te na mar kita lada ngan kan kedu khwai lada ngine pa ya pratang na kadau kita ki kam illegal ngan ha ban ong no man ya teli ke jek ban reu ngin ha mi surok no ban khangdam mikti kam illegal ngadu ka khai siar ka khai masi ka khai moy ka khai nga ka khai ding ka khai duyong na kalong ka daw ba cuma cek meriu ban ya pa ya pra habang idai seng halang di menteri nam ta ki isu cuma cek meriu hagapor ka bangali be ye ki dekat asam kita ki bawan buhong uniform hati ha umru umdon ba thak ti nga umdon ba aji ro nga Henry, tang nak kadau ba ngamla ban pensai lo ni jingko. Ngan sabe seng no, ngapan ken kendon. Ngalai sebala khawa lo ki isu ke ba kenteput ka asam. Umdan uwe ro ba thakti nga, umdan uwe ro ba yaro. Hadin ka kasau tering. Yo body tumai ngapan ken kendon ni kaseng, ngaya lai nak kendon juga seng. Pen skam nga klem kendon juga seng. Ngalai ki borar isu julai kamjudan kendon bang haban lai ngambi dagi jing sak khana ying mo kundan benda hadin ka kasau terik lasangmi ta kendon jong kata seng aso bonong kerpat ep ki nongelam jong seng jong i chen wayal ngalong resort jong pi wat ting bantu klari kam supi aden trei lamta ka bahag met jong cek kendon ha ka praterek Benai Jun, suap dengan kiu sulong ban lek ai je kerja ni kompedas. Ngai i dah wei du hot haka grup juga CC. Nasional budi. Kun tho yang ga persa inga ugong ba. Dei ban maham YouTube riu. Ubak melim mansam kembal ye kilunging bodok. Sna school ye kilung bodok. Tiying ye kilunging bodok. Ngadap lagi timang.
lada habang ayo contribution na kipai ba yan dong ang contribute dang don sika contribute kata ada ikam bean kiwan di unit kiwan ki skill inga berpentin aitin lungi mudok kata ada pop semua kiwan di unit ki skill giong irak pon ban penhai galanti singking jumpai ba kata ada pop semua ladang atip bolong pop menrung semalang nadu ipon usha jin ladang menentrek menrung sing adu mentai ini singi dai tu kana syapang kinong elam jak sikit maaf isu bunong isu si parah tam ya i babu but ngamla mentrek tang hagi katukan ni singi bagi penskam ya ka not seladon kendon hakapor bangailam ngailam kendon tinga ngej kamba ki kendon ki jupi ibu tanya ite song tanya ite skam kenang ba kum kitu gibril ki ba le check training license you play le check training license stingmet lai bejem step ya ilai naga ka jingya tiplam jogi nongelam kitu kin kut no kitu kin kut no hoy nitep ba kilashna kendon nangei ba kendon jiki kan te lakam ya kin hot ba kin le tamput kenang ba kasing kamdom cha purom pat kamdom chap ngut na tenang leng jina su bodong ngamdon ni ai ban kan tho ya kasing chon ep kolok dei halor ba ki pensai menen ngam shimla pelot ke ba ki kan tho hanrei ngasuan ban reply nei kolok ka jing tho kaya per beratli ki jing tho ka per babak labak tinamar katang subunong ngawan bermencah halor jumpa kisti ke marhadu mentang ngam sim laweng dia ki jinglong ka jing sko HNYF da kam sim mar balai ngalade ban ben yu sumbai jong kaseng chuna po no bring tigini ki sumbai ni so bunong ba ki we group kin yok het ya tau so thiam oi ngetep ku bunong ngelam nan kum tau sakri habang ngayat lenti ban prat ya lenti bang bakinya cibun balang sya uthak ngai matang ko we ku bunong ngelam ya bisa di namar naga ji moment se namar kum baki la kan tho bang lai lai ka kan don tengaru ngawan man so ba boro shi ta ka seng kam don kan don di nagalem jona kali kita ke sing sai kini sti gram ne sampai sa simpi ku pim le la ti pek hamno ga tam hano na la da nga baklam ngaru su munong apa ma but once mat ki kun semla jong ka jai reu ha ka sakri jong ka chmayaf sakri kulit mensim wat kemi lenti tang ka ji anong ngam penwet ya ji lenti jumpi hiwang dia ada kasem ru atep dan iya silendet tema nile ngam tu klar ka kam bi de pe teng mun suaru ngam tu klar ngam ngasukren yo ba ngitung hu bat keyboard juga ai tangata ngasnang ki kum ki parah ki por ba kada lo ku pusta te khadu kwai ka kubor se ki mushdong jumbe jalan ki batim nga klem asap ya kajai kunreu adu ini kisngi ki ba keno ai ki dai keno andre ngampwa ya ka kaji yoro ka juki ande tang u ei uba tip bat belayo ya ka siniang ko jonga anak tik jonga tang kita hi ki ban sa ai ya ka kaji yoro ka bana sim tang ini kusibo